Shabar nakaslem jong unongsan Hima. Hadian balala banjir iki Nongïalehkai, ki badan ni ki Nongïalehkai bekerpang ding ba ka talent identification program nak benta bandrung syaka super elite program ka Sorkar jela kala dan ka jing temu ban Phah training ni ki coach ka jela haswa bikin ajing hikai ki kena. Ka thong jang ni super elite program kalong ban ajing hikai pura ya ki kendai ngot ki kena kenang bikin la ban pau ban yok rung syaduk ka Olympic. Habaya keren begini untuk kubur ha ke kendai trik ukala lingkot arajar pusau Menteri Nongïalehkai ke Sorkar jela ubak syakler wajri lapan pau banak liang ke Sorkar jela kala dan yang kejing perkat ban plela iki coach ke jela bikin yo kejing syak hikai Shabar kenang bikin la ban ya sam lem ki buat aji hikai bapaka bat ban sei ki Nongïalehkai ki bakin sai dang shen ke Sorkar jela kelawan ra iki riu champang ki bana Australia melatip kum ke H10 hapo ka jingyalam u Ian Campbell u balong Nongïalehkai Olympic berim ka Australia nak bentaban kmi bnia iki Nongïalehkai ki badan ni ki sab bekerpang jongki hak Nongïalehkai bapher lengba ka talent identification program ketika kenhun kelas dang melet keleng ki district ke jela nadu usnam arajar ar balkila dan kumba saw hajar henrius pa nyongut ki kena ki belawan man sya tes yala di nak bentaban sngotu hakinu ki Nongïalehkai bagi kam tebin Napdeng kita ki saw hajar si tengki kena, ketika kekenhun kelayuk banjit setang kumba, ars bangut ki kena, badha kabakun kalalak banjit setang kendai ngut ki kena, kebakam kensai, kebalayuk rung syaka super elite program, ha Nongïalehkai athletics, weightlifting, boxing, bat karate. Ya keladon kesikit sekolah syakamat ha, tak kini ki kena kelas ajit kita mudon kedengka jing syahikai kita training ke dari keba ni ai kita suki. Ketu kandang niat kadon ke tim intai tim di tang kita kidon ki coaches naga jela jungiru ki don hak jingi trilang kalung ke tim kaba ki ai ke training ki kidon ki coaches naga jela jungiru ki don hak jingi trilang kalung ke tim kaba ki ai ke training ki ai training ka ye limba kini ki sport ki wana Shabar ni kerman kaba ki ai training ko cukup por ki ko jungir ke yo jungir kai ki pun den re nak liang ka jungiru kadon don ka perkhat ye kaba mentang jeng don pedeng ka jung ye penbed ba lihat sen nak liang ka jungi ni ko apengin Phah pa ki ko jungi Shabar bakin yo ki training ki bapher bakin layo kita ki training pada kinwan sepo kejela ka jungi ye ka bakin la ban ai training pa ki pun sam lagi jungi te hak iya ka mentang idang don pedeng ka jungi penbed ka pedeng ka bangin prepare kata on dang ila ada ben prepare ngasa tim